Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Amin. Assalamu alaikum ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Vaş ahiyetir diyadu haldu emekkoy. Lakan ve dâli osi doydu Kur'anço. Estaizu billah. İnne iddete şuhuri indallahi isna aşırı şehran fi kitabillahi yevme halaka samavati vel arz. Se aytu fiyoh alçı. Bokkul bağdoş azayah şo göhdal Kur'anço. Sigdiyen rıcı lahti koluş dinah. Sidina ha dal sosu diye çoğu diye davat Allah'tı şit bot hakalı kala o dünyaca dal şit bot kala kalır bokkul bağdoş da şöyle oldu. Se şit betta sarıya sabı Şaban bot. Adı gırdeş hoca muharrematır adodan busul din hicri doğdu. Busul din paryatka ve adı gırdeş hoca bahla boş bot buz Şaban bot bakız ve has tahan ve şinço doğdu bot buz has tabulban has odinoş tabulban bot buz dalş ideal bol benz. Az bot fu bot belçi beza boş beta bot buz su bot çoğu Peygamber aleyhissalatu vesselam Peygamber dayan çünkü hasen te boş bo Peygamber ashabıç tabiiniş salafu salih ortaya çare sebep çoğu kastaş ibadetidir hant ibadeti ki so boş han panelç az botu kaç betel bezabondir sebep ta tutulur arbi adet hant şaban en tutulur bahan müştet ya arbi adet hant hal egehatar beta çar atokuş hanı az khashin ço nisen jo ham خانچو چار حدش دو همه توان بیشتر توش کنیسر شعبی هاش عربی دوشته شعبی حرفی آنده هاچی ده قاستر ده بخری عمانده سن عربی متالیت چوه ترجم ده چوه پریودیش اسوی چارس حدش هانده هاش مارخی بود حد باله مارخی بیتا شوش کشلوش خیده شوش ایش همه ده بوهش هم باش سبهندوش سخانچو ده بوهش از نیست بالره چه شعبی هندش در حیث شعبانی هنده سبهتا چطلای سر Şaban botu toplama alır beza boş bu beta sabot buz sabahın doğucu sabahın çoğu gasta ibadeti geha markabı geha sovalar sunnetı dezede hani aç dal yok kutsi doğucu hadis geh Peygamber yok aleyhissalatu vesselam dal yok ya haş sen duk bej bolaşkı yazıçhan yaz amojeti gez yok dal sabahın doğucu ve mallah ve niyazı hadisi olçu ibadeti geha diğer ve geha kezik sutur haldiye ve sodol diye. İşte dalga hayatın bir had odinoş da bol bonuş boya Şaban botu ohunu belgul diye şi sunnetüjde şi ibadetüjde dış lezat doğuş dış mel geha duha doğuş. Sadece marka abırdı. Marka az marka harfi harde olçu an Usamet bin Zeyd disa Peygamber hadiste kız Usama todut Peygamber khatara yoktu. Kultu ya Resulullah ya Raz lam araka tasum şehran min şuhuri ma tasum min Şaban. Ya Resulullah khatara asvay Peygamber yok Usama to. Şaban beta aqwabuş tepar marqwabuş qadu betaş ka tsaqi habal muşkusun. Şaban beta ya duqa mar muqabiya. Hanatas khatsu kha alsu yani Usama to ve Peygamber khatış aleyhissalatu vesselam ve Peygamber alır. ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم أرتين بيمرو أسفيار ديالجي أسامة شيكاتا شوتيها بيمرو ألرت أسامة جوكلش أسامة ألرت أزبوت بيان ألرت نخ شينشو غافل خوش ببوت بز نخ زانتو خوش ببوت بز شعبان الحال بوج برجب تاني عبادت كذي ناس وبيان يا شعبان سنة بوت بوز رمز شعبان رجب بوت تحت بوج برمزانا مرحبتا نخ كيتشولوجي نخ شينشو وافل خوج بوت بوز سبحان دوجي سبت جاسو واسو ان مرح جاسو واسو ان بيمرو جوب دلستنت اخسو داختا بيمرو يو از بوت فو بوت بهوين يو بيمرو تنك شينشو ه تشرا مليا يوجو عمل دلت حج بوج بوت بهوز يعني أسامة بيمر ويالرت أخ بيمر ويوه عليه الصلاة والسلام سون ديت سأعمل دلت حج يعني سو مارخوا بوج بوج سأعمل دلت إيه هديت سون يعني أسامة بيمر جوب دلت سبحان دوجي بيمر وشي
قش دين قش بيت الدقة أزبط قابش خمب عائشة ديتا دارياس عائشة ويبايمري سيس كان يقص بوصل نعنان يقص أبو بكر صديق يعيس عائشة يوه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم تون ديانر والله بايمر مار قابج ويها أن تون خط البار مارس قابج عور بايمر عليه الصلاة والسلام ديان والله مار دواس ويها أن الله постоянно مسخان شو مار قابج خور بايمر أنا عائشة يالر فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلى رمضان وما رأيته أكثر صياما منه من شعبان يعني صداقة عائشة حديث دقس بايمر على عائشة يو بايمر عليه الصلاة والسلام تقي قواتش بوت أقواتش بيش والله دي دوت دجي بدريك بوت قوابش بايمر بعد يندرسون يوصو رمضان بيتا ماركه برز ماري بوت مارك قوابش أم بعد يوخ عائشة شينشو تو مار قابا دوجدو بيتاجي مسخان مارخا سوواج بوت شعبان بر مسخان شعبان جها سووالرس يعني قبوج بوج رواية جادينت عائشة دي صادق از تا حديث صق بيت جها بايمره قواتش بوت قابج واسر مارخ بوت شعبان بوت يعني ان حديث دو تاخنا ديسا بايمرو شعبان بوت بوتزا دقابا بر يعني والله إيش حديث إجداكات سبحان دوج عالنا تبوشار حديث تفسير توشار تبوشار قابات بيو بيمرو عليه الصلاة والسلام شعبان بوت بريكي تبوشار بري قاباداس نغنغايق دينوش دور تويو نو تار مسنيار برتيب قش بيت الدقة بيمر عليه الصلاة والسلام شعبان بيتشو مارقوا بشخورا بيمرو قاباداس وعليه شعبان شو مارقاب ميجبي شعبان بوت بريك دقاب ميجبي أوشي تاخوي هجد از مارخة حرفيا از مارخة بيمرو يوخ عليه الصلاة والسلام إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع يوخ بيمرو عليه الصلاة والسلام از في أهدي هاوشي بيمرو يوخ بقو بادوش از دياشوك شيط إبليس ديال ماستا أدمي تين ليلوش متي ليلوش دشوانس دوقس ديجت دودش دشوان بخانش تقيدان ليلوش دشوان يهدس تنياقش قوت ديلش موصل ثاني عند بيمرو عليه الصلاة والسلام تاقى موصل ثاني از قوت ياهر مارقابرت شيت نياقش قوت ديلش مارقابرت ثاني شيت قلدتلش شيت ديجي چما دهيتلش عند بيمرو عليه الصلاة والسلام قال بيمرو عليه الصلاة والسلام تاقنا لعائشة كالر داوي مي قرع باب الجنة يوسم اللي نعرى حميتش خلرا دائم خلا يوسم اللي نعرى تقوش خلرا دائم خلا يعني بيمرو عليه الصلاة والسلام عائشة تكشيسيسك يالر تاق عائشة يالر قالت بماذا يا رسول الله فدش نعرى تقييتش فدش نعرى حميتش ستر حديثة نيالجي قال بيمرو عليه الصلاة والسلام بالجوء مثل ثانية ديخ تعدرس ديخ أدرس خلا مثل خلا يعني تاق زمارخ يهجدو همه بوصل دين ركنه تاروكن يز شي إسلام شين تهتدي غاج لردا تالردا يز مارخ خو تسوش تبان دوج از مارخ مسيو زامن جو بيمرو دقو جو ديسات قاب ياخات قابر دز دوج ده هنياش بيمرو تاقنا يو إن صوم جنة يو بيمرو إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل ونمر قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم تاخت حديث فيه يا شي بيمرو يو بقول بعضوج أضياش يو بيمرو از مارخ شان شيت أوتو إرسي متالي أوش شو لوردش دو هم دشوانس شيت أنا مصدوج هم شو لوردش دو شو يختوج دو هم دشوانس موصل شوانس موصل ثانية ديك يدلو شوان موصل ثانية ديال دقو شوان موصل ثانية مسكشني حال خو شوانه أن بيمرو از مارخ بلغدش متي سبحان دوجي بيمرو يوختياخنا عليه الصلاة والسلام از مارخ بلغدش يوخ بيمرو لكل شيء باب وباب العبادة الصوم يوخ بيمرو مصدو حمن شداش واجنا إيشون عبادة شو واجوا عبادة جا قاز بوجو نعه مارخ بردشان تاخس حديث ثاني إيش سنة دقة حديث جده
وين حقو مار قابر مولا خان چوه مولا زامن چوه قابر دز دولر که مال بوج دولر که چوال از یوختی خا قابش یحت ان مت گواترگی پیامبر علیه الصلاة والسلام یدینوش قابش یحت ان حبل گل دینوش مال دواتر مال دینوش دیالچی ایدش دوی شدید تشدید نمار قابر حرم ده غربش ایدن ته دواج دو ایام التشریق والتاری اش کودیده اش پردی دادن شد هم الله زمان شو مار قابش هو مار قابش هم مال خوش ده شعبان بوت عبود زاد اقوا به هم دو قامل خو بتو بود زاد اسو خو به عقبه چون حجا خو بتو شعبان بوت بزاش بتا تور ما alır hürmet didiş do ibadet gave ki zik sov dal diş do beta bot buz tsibahan doji az marha sutr hodiye marha bega so doş hodiye şaban beta az marha bir müştet yalçı paymaro begul dadüns ve motulay hugulay yuhdiyatluj ve bizim bir hal yıldız gıybet diş harsa hamal yıldız ne hak doş ve diyoş hoş o ve marha توين قهيق ماك حمخوت بيمرو عليه الصلاة والسلام از بلغل ديات كم من صائم يوح بيمرو مسا مارقوا بستقوه ليس له من صومه إلا الجوع والعطش شي مارقا برا حقل يمت والري ماك عشان قصق حمدوات حديث ثاني وين بيمرو حقيقات عليه الصلاة والسلام يا هماي دقراي ويوخي تسنه كمال دوج حارم حمخ وماجنش ويوختو يزرق اجوي يوختو توهي وين توه بيتو هولرجي مسدلر ماركه بايمر عليه الصلاة والسلام از مار دوسش مهتي از مار مش تخل دوسش مهتي بايمر وتاعك نهايت من لم يدع قول الزور والعمل به مو دوش دالر مو بو خبر مولو حارم دوش دالر حارم بو خبر از دتا واتش وسك مار دوچان الله حش داچان سسغو داهم دترگه سسغو ملر دترگه يوح بيمرو عليه الصلاة والسلام حديث ثاني وين هو ومارخوا بوش دوچان وتاخل دزرگي ومارخوا بوش دوچان وحرم هما مسخان قيتيجدر وحرم هما يو حتى مارخوا بوشان قصدا مارخوا بوشان وماجنج وموت ودوغ وإيل مستدوجو وماجي ودغ حرم هما ولورد ديشولر حرم هما دشغ ولورد ديشولر از ولورد ديش تو ومال تخولر كي بايمرو وين حقيقات بايمرو يوخ إنما الصوم جنة فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فقال فليقل إني صائم يوخ بايمرو عليه الصلاة والسلام شو الله سوك مارخوا بش خوش يوخ بايمرو از مارخوا بش خوش يوخ خيتني يوخ خيتو حرم همغا تسيش دوك أمالا نغاس إن مالله قونه شو عنده والي والله سك شو عنده وين شو عنده غدي وقتي شو عنده تنبي وقتي شو عنده دودي وقتي شو عزلت وقتي سو مارخوا بجو سو مارخوا بجو سو يعني سنيس داد علي دعوه جو بايمرو تاخ حديث اشتاني وين حقيقات مارخ ثاني وقاستا ليرهم حبيش هولر مارخ وقابچانه يا هم اي ملراي ويوخيتا شو تها ازوين كزي دور قواچم بازرگي سنساني حرم هما يخيس أبي ماجنج ولودي شغل بايمرو حبيقول دادين. تاخ أوبيتشها وماركا برجع وين $100 سنة بايمرو عليه الصلاة والسلام قش دينوش قابش الدقة قش بيتش قابش الدقة أوبيتشها ماركا بش خنت عليه الصلاة والسلام. سبوج بايمر أصحاب جو بريك بوت قابرتو سبوج جارو بريك بوت قابرتو يقي تسدو دينوش دورتو. إيش أزدلي از وين قابر سنت قابر بزب قابا شوتها قش دينوش خوچو قش دينوش مار قابا شوتها قش دينوش كوي قابوش دو مارخل دوكا مال بوش ده مارخل بوت مال بوت مارخل بوت بوس بيج موشيب از دالشي پرز بيا و قاب بيج و عدبو بيج پرز بوت بي از بات و بوتر از پرز بوت تابعن شوتها قش بيتو شوه دوكا عبادت جها و سودول ديج بوت بز ت بيت شوه مار قابر ثاني قاستا تبيتي وظيفة واتو تبيت حق استادوج ده همه تبيت مار ثاني تبيت حرمة ده شو الله تبيت ثاني حق استادوج ده هملا ده ياجي قرديش ده بايمر أصحابش عليه الصلاة والسلام ده صوم خد بايمر أصحابش ده راس خد مسنان بايمر أصحابش تابعونش اجمالش بها سلف الصالح وقت عليه وبايمر دعوان شو ده بايمر إنه أستي
paymari noqsti paymari noqsti bakış kopakaleni also kobaşara boj bonah boj dik nah boj an paymaro dik nah boj an paymaro şih tiyaha boj bonah bakış ıjnahı paymar ashabı jiqi boj gettir şu sutur hular ji tibeta qordeşirge tibeta çar çıtla şehrul qura en çıtay o şaban beta sviyah deyaj albi meta yaj dukku qordeşniya bot boj yani çar çıxan çızamaço dikişna çok tutul barmi barlik ıjnahı çızamaço qordeşirge so bolur qordeşiri masyo zamaço masyo xanço qordeşirim egir dezadoç ibadet madiz hatta qasta o şaban betço qordeşiri melga solin dojda hani aştor ve meyahırı dalyo utsi dojda şey hadisga sen duk bej bolyashkı yazıçhan yaz amojet gaz sen guam boj bolyashkı yazıçhanı qınojdet dazan davşi lordo ve yazıçhanı yaz hayatçhanı qınoğu dal as hojda hama davşi lordo ve sabah doj yebot şaban bot hazmat abulban bas odinoş abulban ber sabah doj o betga ve sutur khaldet o betga dalt dezga ibadetga ve so doldet ibadet ve meyahır ohun ibadet on çaqasla dojda ibadet eğer çoğadarı paymuru duqaşı lordarı mahqabırdı şu aladır şiat mubal Kur'an deşirdi miskişnaha kar qodirdi miskişnaha hajırdı sahdalardı paymuru yok aleyhissalatu vesselam ittaqunar walau bi shaqqat tamr xurmay çöryeli jujultena qirlish jujultena lordelish xurmay çör sahineli es xurmay çör mel zamigis zamigi oja heta nigit anı doj dialdo dayoj so mel khubaya ma dotsun tak çyezı çantyo es boj kasta mel gaqqa so walas qahyatimi wa Allahu yebot dal berkati bolbayn dalı o mehka o dünyada dal vente tasaboj boz balı Subala dal iman tevfik olduyn. Ve busulnah çahasiyet vakto ve kasta ve busulnah adet dik adetes dik vaktes busulda hak was beste hamdes molla ve ikbal gayr kaçiç ve teders mehti given Allah huven molla hadwajdo ve hadwajdo dik ham Allah ge dol hoven molla ve modeçi Allah ge dol hoven sabah doje lazır ihat paymar wazamaço ihat paymar davançult yatsın teh bo khalifuş boçhan ihab lazırış lazırış busulnah az dialge dol ka hoşsa tohuş khant lazıra bu hoş kham bat az lazır diç ibadeti ga dal tebezir ga so boş kham admış zamaço kham masyo zamaço kham busulnah asana ve Allahu ve inqahatum bi ve dal busul khalat busul du elhamdülillah taqi busul hoçi ve molla balqaçiç ve ibadet ga sodol dedi duqa dial krastal dedi duqa dalta dedi dial sani hanaç ve hadet ve paid bejwar ve zidejwar ta Allah makwatik taban doje ve inqaça yoju yabal yasagtu o dünyada masına qaça atqız o dünyada qaça hak ve qaça hus hanaç ve o dünyada sada dolder taban doje fadidiyet yaç o zamanço Wen dalga hetem be yesxana şu nistan der hans ve duqa dalta ders dedi duqa dal ibadet dedi ve niz da qaçolor dal dedi dal zlor dalı dialik to derzi dialik hastalı dialik dua diye dal iman tevfik olduyn dal ibadet ga so doğdu dal şey qahetmi ol dal şey ve muhta bob ve qamta dot o dünyat mawuj bu busul sakta ol dal zi zumduat şvente tasabalı ve qiymatina to melxu bojdal taveger ven kaçır da boqobus da barta bobe ve selamu aleyküm ve rahmetullahi taala ve berekatuhu